ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV न्यूज़ बैंक ताबिरिबा पुनोपो तरानोक्सरी होजे अहनबदा मरुगु पाउसिंग लोबिसी नरेंद्र मोदी भारत की 15 सुबा प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रे बीजेपी न लुचिंगबा अनोबा सरकार अमा लाकपसिदा मणिपुरदा अहोंबा खरदि उबा फंगलगनि हाइना डॉक्टर सिंगलन मैस्नामना हाइरि अमदि सखंगदबा सिंगना सामुरोगदा मियोयनी नोंमैना कापलमले हौजे पाउ संदरोमो पिजरी नरेंद्र मोदी भारत की 15 सुबा प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रे साग लेबाक सिंगी लुसिंग सिंग यावना राष्ट्रपति भवन की फोर्थ कोर्टा पांगथोखिबा सिंग लेमलब थोरमसिदा भारत की प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जीना ऑफिस पाइबा अमसुंग अरोनबा ngaakpagi वासक लौखि महाका लोइना मिनिस्टर नेफुमंगा सु वासक लौखि कैबिनेट मिनिस्टर ओइना राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज अरुण जेटली वेंकैया नायडू नितिन गडकरी डॉक्टर नाजिमा हेफ्तुल्ला मेनका गांधी सिंह यावरे मोदी की कैबिनेट असिदा राजनाथ ना होम सुषमा स्वराज ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरुण जेटलीना फाइनेंस नितिन गडकरी ना ट्रांसपोर्ट अमसुंग शिपिंग पाइरगनी ngasi wasak lodringai ayukta नरेंद्र मोदी ना राजघाट चतुना महात्मा गांधी की खुबमदा इकाई खुनबा उच्ची नरेंद्र मोदी ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओरकपदा नुंगाइबु फोंदोक्तुना बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट ना मियामदा अथुमा हाउसिंग यंथोक्रे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आई मंगितोना बीजेपी की न्यू होप न्यू मणिपुर हाइबा सोयदन लाकलगनी मैनिफेस्टोदा हाबलिबा सिंह थबक ओंथोकनबा होनगनी हाइखि युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट ओ मलेसना पार्टी असिना वैल्यू बेस्ड थबक तोगनी बॉर्डर फेंसिंग अमसुंग हाईवे की वाफम थबक ओंथोकनबा होनरकनी फोंदोकले इशू बॉर्डर फेंसिंग अखोई सोयदनमकी अखोई कमिटमेंट तौगनी अदुगा अखोई हाईवे सिंगसी अखोई डबल लेन ओहनबा अखोई सोयदना अथुबा मतमदा अखोई पांगथोकनबगीदमक्ता अखोई यूथ की साइड की सु यामना अकनबा अखोई नरेंद्र मोदी दा अखोई खंगलगनी हाइबा वफमसी आई थमजगे बीजेपी कुंभी मंडल नसु प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लोबा नुमित असिदा याइफथौनी थोरममा कुंभी बाजार दा फांगथोके थोरमसिदा मंडल के प्रेसिडेंट एन मनी स्टेट कोऑर्डिनेटर केएस नवकुमार सुसुरुगाके मंडल असिना पार्टी असि मपांगल कंखलहनबा अमतोइने थबक तौमिननबा फिरेफ लौके बीजेपी स्टेट यूनिट ना नरेंद्र मोदी वासक लोबा असिगी हराव फोंगदोप ओइना नुमिदांगदा पार्टी ऑफिसता कैंडल थानबग लोइनेना मसु कयागी मैकापी सिंह कापके इम्फाल अमसुंग मसिगी अकोइबा मफम कयादसु मियामना हराव तयामगी मई थानबग लोइनेना बम्बला थानके बीजेपी लंगथबाल मंडल अमदि पासोय मंडल नसु सिंदुना मियोय कयादा अथुमहाव पिजबा अमदि कैंडल थानदुना नुंगाइबा फोंदोके अमरोंदा नरेंद्र मोदी ना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लोबबु हराव तयामबा फोंदोक्तुना उलौ अमदि नौरिया पाखंग लाप केंद्र की मफम क्यादा मई थानख्रे बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओइरिबा टीएस सावबगी केंद्र ओइरिबा उलौदा मई थानबदुदा लमदमदुगी मियामना अंगकपग लोइना यंगनखि बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट ओ मलेस के केंद्र ओइरिबा नौरिया पाखंग लापगी मफम क्यादसु मई थानखे बीजेपी ना लुसिंगबा अनोबा सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी अमदि फिलोसॉफी मसिंग मथुंग इन येंगबदा मणिपुर की इकोनॉमी अमदि सरकार की फिबम से अरेप लेगिनी थाजदे हाइना डॉक्टर सिंगल मैस्नाम हाइरी अमरोंदा सरकार ने नियम सुमना थबक तोरबदी बीजेपी की सरकार ना स्टेट खुद थिंगजिलकनी हाइबगी थाजब लेते हाइना पॉलिटिकल एनालिस्ट एल सरचंद्र शर्मा फोंदरोली इरमसदा रिपोर्ट बीजेपी न लुचिंगबा अनौब सरकार अमा सेंटर द लागलबसु मणिपुर द करिसु अकाइबा अमदि अहोंगबा लागलोय हाइना सरकार पाइरिबा कांग्रेस पार्टी न फोंदोखरबसु सेंटर द बीजेपी की सरकार लाकपा असिना मणिपुर की इकोनॉमी अमदि सरकार की फिबम द अरेप लैगनी थाजदे हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिंगलन मैस्नामना फोंदोरकली कोई बीजेपी ने लुचिंगदबा सिगी गवर्नमेंट सिगी मखाद लेगदब इकोनॉमी पॉलिसी से अदुग मागी इकोनॉमी पॉलिसी थिंकिंग अदु मागी फिलोसॉफी पुनमक्सी कुमना कोगी नैनर कांदा येंगो मतमदा आइना खंजबदा कोगी मणिपुर की स्टेट की सेन थुंगी लाइरिबा फिल्म अदु मणिपुर सरकार की लाइरिबा स्टेबिलिटी से मसी याम अनसर्टेन ओएना आई लौजनिंगी मरमदी करिगन हाय मतमदा मणिपुर की हौजी लाइरिबा कोगी फाइनेंशियल की मागी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी अदु मसी की ट्रांसपेरेंसी मसी कोगी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है मसी येंगो मतमदा कोगी मणिपुर की गवर्नमेंट की लाइरिबा सक्तम सी यामना सिंथानिंग ओइबा सक्तम दु ओइदे अदुना इन खजबदा सुचोय छोइदना कनिबा अहोंबा खरा यामना तेलबा मतम सिगी मनुंगदा उगनी हाइजी आइगी थाजजबन अमरोंदा सेंटर द अनौब सरकार लागलबसु मणिपुर सरकारना नियम चुमना थबक तौरबदी बीजेपी न लुचिंगबा सरकार असिना करिसु खुद थिंगजलकलोय हाइना
political analyst L Sarachandra Fongdoragli. Ladybug Mawongs Dida, economy, carrying lady Psida, Centerna, could catch you tingle or Tobodabu. Hanamagi, Masagi, with a partina, Center the Sason, Tobomatamda, when a pre and Tormado, Madumadi Yaro in the country. Madam D, Sumagi routine walk Amada, when a Pelo Aba, some other, Pina Grant. A huge amount mayam flagship program kayagi chen chingado agoi mapung ban sinabang amdraba adagi madu tawta de moy so action lakani adi matakta bureaucrat officer singna goi sarkar gi program singdo madu mawong ta na pangtok toraga su bureaucrat officer singda su madugi adum matik chawadan di dum lakani aduna hariba singji matam chana phan gi sinabam do madu pikal aba bibam thokpa haibam thokpa prajagi my welfare ki tori pot punamak to di anob sarkarna kajo handaro yabjima ai khanjai Narendra Modi ki sarkar asina privatization da hena mityang thamgadoriba asina Manipur di soidana chaitheng phangani haina Dr Singlen Maisnamna makhatana phongdoragli ada Modinomics ki ya mapung oibedi akogi minimum कोई गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है मसी मागी मंत्र ने अद हाइव मंत्र से कोई यूके की हान की प्राइम मिनिस्टर बा मार्केट थेचर की मंत्र सिदे की लोकथोपने अद मसीना हाइदि केसुनते मोर प्राइवेटाइजेशन हाइव ने अद मोर प्राइवेटाइजेशन हारगदी कोई मरुइना कोई गवर्नमेंट की हाइदि पब्लिक स्पेंडिंग से सेंट्रल स्टेट पितर कदबा पीदिबा साइद अहोंग बकरा हाइदि प्राइवेट ओमदनी हेना फ्री मार्केट कोगी सिदे संखलकपनिना मदुगी यामना अरुबा फिल्मदु आई खरंगे दुम लाइगेनिन खली हानसु मसी लाइगे अदु आइन खंजबदा कोगी अनुबा लाइबा गवर्नमेंट सी या मपुंगदा कोगी मागी मंत्रसी मिनिमम गवर्नमेंट अदुगो मैक्सिमम गवर्नेंस हाइबा मंत्र जी सिनबना मरम ओइदना मदुगी चैथेंग फंगबदा कोगी रिसोर्स स्टाफ स्टेट कुमा मणिपुर दा मदु विक्टिम सिंदगी मनुंगदा ओइगेनिना खली या मरोबो ओइगेनिना खली अमरोमदा सेंटर दा बीजेपी ना लुचिंग सरकार लाइरबसु मणिपुर की कांग्रेस ना लुचिंग सरकार असिददी थोइना अकाइब लाइरोइ हाइना पॉलिटिकल एनालिस्ट एल सरचंद्रना फोंगदोरगली मरमदी कांग्रेस की लाइरिबा एमएलए निफु तरेसे सिगी मनुंगदा अकोगी 2/3 मेजॉरिटी ना हेक्ट सोंथो एरगा अनोगो पार्टी अमदा यावगनी याबसिदी आई हंदक की ताम सिदी आई खरा थाजबसे थापन थमजै मरमदी 2/3 मेजॉरिटी याबसे एमएलए निफु तरेट की आई ओइबे तारगदी कुंथानी थोइ सुगदोरि बनी कुंथानी थोइ दो मदुदैदा कुंथानी थोइ सुनबो होनबदा मदु पाक एक यादव नते मरमदी मणिपुर की लीडरशिप पूरीबा कांग्रेस की प्रेसिडेंट अदुगा चीफ मिनिस्टर ओबिरिबा श्री बोबी अमसुंग श्री गायखांगम अनी की मागी शक्ति से हजिक यामना चावी राजनीति तौरिबा मियोय खुदिमगना राजनीति की खुदोंग चाबा लौबगी महुत्ता केनबा वाखलोन सिंग अदुना तोंगाना थमलगा सेंटर अमदी स्टेट सरकार अनीना पुन्ना चमिनदुना साउखुत खोंगथांगदा मांगलोमदा संगसिनबा होनमिनसि हाइना पॉलिटिकल एनालिस्ट एल सरचंद्रना मखाताना फोंगदोरगली ISTV News Gidamak Paudum Jadiba Sunil Kumar ISTV News Imphal ngasi nungtil pung 2 minute tara taba matamda wangoi police station gi manung senba samuro awang khundol da sakang daba noi masa paiba anina mioi ani nomaina kamam badagi seiza hospital la kana kre soloba mioi ani adudi wangkhaimim hemanta sei kuntra manga apokpa lekhidraba ya school samuro awang khundol sarungbam inau sei kuntra manga apokpa centrikiti andro haino popidagini ma mari suba IRB gi jawani thawal police commando da attest tawduna lamaidong da leba commando post posting lebani hari wangkhaimim hemanta restaurant pamami oine ngasi ma ki restaurant da as inauna no pm ga sanglutuna wari sanari ngai da sakang do mi ani laklaga nomina kaplambani hemanta gi ningong da nomai maru ama pale inaw gi oi thangba suba da nomai maru ama pale inaw lakmina ba nupi adusu sakang da sing aduna suba da nomai maningna surambadagi sokle makhoi kanana karigidama nomina kaplon lubuno haiba khangmangamdri wangoi police na thawdo sing matang case sama lokhatuna ticket pa hokrai Manipur Trinamool Congress lakpadagi ngasi phawba general body meeting tawdana lakpadu ngasi kendra hompugi musing yauna mipam pangthokre MLA Jackson bu yenaba yaudana nauna president khanbada amatoina yanakre Mahapu president khanba se anti party nate housing state party oriba Manipur Pradesh Trinamool Congress ase national party oramlabadi high command se thaba sangbani adu masigi mathau tade hari ngasi thangwaiban Kingel Maru da pangthokpa party ase general body mipam da wangang khiba singna wafam singa se phongdon khibani tarumadu da legislature wing leader MLA Kunjo MLA Sarat amadi party maroiba miyoi singsu surga ki loinana district amadi unit singi miyoi singsu mipam da yauke magata nate wangang
ꯄꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯗꯣ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯤ ꯀꯤꯝ ꯒꯥꯡꯇꯦꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ MLA केसरना फोंदोखिबदा पार्टी असी हेक लाखपदगी मवंदा लीडर ओयु हाइबनी अदुबो मणिपुर योरकलबा मतमदा किम गांगतेना एडो कमिटी की प्रेसिडेंट ओइके अदुबो पार्टी मनुंगदा ई पाव फाउनबो वाटपा अमदे ट्रांसपेरेंसी लेतबदगी मिफम पांगथोकपनी हंदकी MP इलेक्शन दसु पार्टी की कैंडिडेट ओइखिबसिंग असी मतंगदा MLA अयामदा पाव खंगंदे हाइके इलेक्शन हाइबदे नी पसिंग याबा यामदा कांगु लेना पसिंग हेबना ओइदे मणिपुरी प्रजा पुनः तनावुन कांग्रेस की पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी पांडे है से अन्य हाइजो में आंदा रुकन रुकन मतलब एमएलए हैंडल ले रहा एक्वायरी खतरी अन्य लीडर माने प्रेसिडेंट एक्वायरी को पावर MLA जयकिशन फोंदोखिबदा पार्टी असी नेशनल पार्टी ओइदबना हाई कमांड अयाब लौबगी मथौ तादे पार्टी असी हेना मपांगल कंखदनबा अमदे ट्रांसपेरेंसी ओइना थबक तौबा यानबा असिगुम सेही मिफम से पांगथोकपनी हाइखे वानिब्रा कोइना लरिबा डिसीजन से मकोइना सिगरि यतनिंगाय मरक लेक्ति ngasi lamdam asida leiriba private institute kharana angang singbu senanpham oina tawriba si tokpana phai ababa education fangloba matamda lamdam asigi sawkhatpa masong awan porpa ngawngani haina health minister punjantang tonsingna sangaipur da leiba leafhead school gi kids summer camp hodopagi thoromda fangdokre kemasi hodopagi thoromda industry minister govindas konthojam health minister punjantang tonsin school gi academic dean dakeshor jenimski pediatricians dr a basanta amadi Amistra University Bangalore के लेक्चरर Promita Sharma na guest of honor in Sargaki Industry Minister Govindas Konthojamna Mairu esi tungi yumbini haina longnari masi mapangal kalandrabadi yumbi du matam kuine leibang loi haiki Health Minister Punjantang Tonsina Education asi yamna mapangal kalanba khulaini masina lakadoriba khudong thiba khudima mayokna bangamgani ngasi leiriba private school kharna Mairu singbu khulayoina sijinaduna paisa tanab honriba si tokpo phai kemasi gi maru oiba asi school ayamana khangdaba oibana summer vacation gi mangan ba asi wakhal khar khanthabagi matam oire haike likewise economy schools kana bumas schools ni bola sise ISTV and now on holiday the mind is in the but when you take the risks and responsibility extra responsibility JDO Thobal David Toljathang da Agriculture Minister na Masagi Shakti Sizinaduna Akanba Wahi kya Sizinaduna Sathagiba Thong All Manipur Elementary School Teachers Association na yaning da phongdo bagalune na me kuntra fawgi manungda minister gi mathakta action lawdrabadi makal makha kya gi khongjang sangsalagni hari Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada association gi general secretary CA Santikumar na hiramasiga mari lenana authority na thigatuna waroisilama purakna ba khonabi haiki lenana matungda amuk ana thon bidanaba Arfil Tori. It is very, very unfortunate for us. Ekoi democracy paleba kamani adu democracy paleba sida ekoi nikai khumnjari ba council of ministers singi maigai dagi hairoi do wahi me aum hairakba muscle power sin rakoi it is very unfortunate. Lebak sigi mapi mapani anga wisnu na wisnu makoi na lebak si palibani ekoi ima iba gumani adugumba ima iba saklaba yamna ikoina honorable minister aidana koi व्यवहार तौरिबा सिंग अदुना हाइरोइ दोबा तौरोइ दोबा थबक तौरागदि मदु इकोइ association खांगदना लेबंग मोय अदना गवर्नमेंट असिना अथु मतमदा मसिगी मतिक जाबा एग्रीकल्चर मिनिस्टर सिबो मतिक जाबा एक्शन लखत पिउ लोइना नवरे सनम पर पिउ हाइज मीडिया की थोंदा हाइजरी David ke numit adu da minister unaba saluba Habib Alina numit adu da minister na taba yadaba wahi kya hanjal hanjal haibada natana khud thana bhonarki adubo mana khamdoki kana kana lei ZDO asi thori pulaga gari da namsilu haiki hari machin thibaga khud thabaga adaina tum khambani then sumain dawra matung da mana aina tum try ta bodu da aina su sir amtang ma bu ngang pa pa ki su chance pibiu man ma ngang ba ki chance pi pi de अंदर ये अंदर वो खाले अंदर जो सेम इल ट्रीटमेंट का वाले पर आएगी दिया वो चुनो सेपरेट नहीं है अंदर की दी माना मंत्री ना नंबू सीधा थौबाल डिस्ट्रिक्ट दा नंबू कराना जेटी हो ना पूरा पनो
नंग चुराचंदपुर दा होय बे यादा बरा चलो नंग चुराचंदपुर दा चलेगा जेडी होय रो सीधा नंगी जेडी होय फम नते नंगी चुराचंदपुर दा होय रो नयुम दा होय रो सी नंगी दमकता जेडी होय फम नते कनाना पुरे नंगो सुमैना मु वाथि सिंगा गे रो अदि मतुंदा कना कना लै थोरी प्रो पुल्लो सी पुल्ले गरे नमजिल्लो सी and see a treat tau. So when tau about some 15 to 20 minutes, see a point lay about 15-20 minutes. See the madi throughout the whole episode. 15 to 20 minutes. See much in tea baga then mount the fubagi attempt tau baga sit tau do lay about. Rimski Media Advisor na Manipur Leriba Media House the Tabak Toriba Singbo Yamna Hantana Loduna Haikiba Wafam Sing Editors Guild Manipurna Haxin Logaluna Man Haikiba Wafam Sing Lale Haina Atumatam da Sangdok Trabadi Rimski Mari Lena Pau Amata Media House Sing na Hablo Hari National Paper Magi Infal Correspondent Oriba Misakamana Media House the Tabak Toriba Singbo Hantana Yang Haibasi Yamna Labak Tivani Hari Hojipau Martana Timabramtang Lomanese Break Matunda Taram Moksari MLN Birengi sponsor Makada Hangang Kendra Congress Committee Sinduna Kendra Sigi Manung Senna Handak Haido Kiba MPS Sinaloba exam da Manipur Finance Service da Kalak Laba Ani Amasung SDC da Kalak Laba Ama Opogi Toromoma Luang Samam da Leba MLG Yum da Pangtokre Mai Pak Laba Sing da MLG Maike Digi Lupali Sing Tara Tara Yauna Kudol Pot Sing PK State asidagi India ki passport launaba form pising kiba miyoi sing mamangda pangthok kibagum ngasi su first MR ge banquet hall da pangthokre namin hunisum na sathagedaba passport mela sida regional office Guwahati ge official sing su sarugaki Kaksing Irengban Kairak Shora Wagwai amadi Palelgi manungda leba sarkar ge school singi hadak metric first tarokpa larba mahiroi singna class 11 tamnabagi mingzal fee tayama charitable trust kaksingna puthokani hari Ngarang ayu Kwagaitel da laiba regular English school da hand grenade ama thamlam khiba thong adubu yaning da phong dok tunangasi mahiro emasung school gi staff singna wakat mifam phangkre wakat mifam aduda saruk yaramba miyo emana phong dok khibada mahiro singi oinadi school asi laisangni masina miyo kharana sel gi demand tawgal loina aki khang thokpa yaba thabak toriba si wakal khara khanthabiduna matungda amuk han tawbidana ba pukning singselali Like the Mam Sang Hadan Lady School, as the Boma Bulang Sanduna, a quick Sadramadi, Ozasing, Mahitama, Bona Salajita was no Isaac, Bongi Motis, education, and people Nagadi, Kanwai, a quick as the education Malapani, Bongi, much the low locks of the International Street Banner Day Thorangamari Lenana Quaraman Ketel da Port Yoliba Ima Ibel Singi Handa class 10 day 12 Farikada Mai Palaba Masama Susing Opi Toromama Irawat Vaman Pangto Cray Roadside Vendor Welfare Association Sindon Pangto Toromasida S Bilasini M Ibetombi RK Sanahan Bisu Sergaki Puna Mayuri Kungamagarum the Association Gi Makedi Kudol Port Piduna Puning Togaki Association Gi Secretary Ketri Tamana Kaitel Famlaga Nom Gisara Taliba Ima Singi Masama Susing Mai Palpasi Yam Nungai Tungda Paba Mayro Orapo Oresano Haiki. And that Jay class 10 and 12 I is asking the letter chatpa. I like first division the past over, second division the past over, third division the past over. Mark Yam the one on Pangba, China, Mayama, May I go. I go association in Uchi, I be the Mokanachi, Sigumbato Machida, I go Chilina, which I should see Germany. Ya school yung nam laikai dagi Babu Okram na Sajik Tampak dagi Kalakpa Kazeng Lang ama Kanglapau gi editor gi khutang da Manipur Zoological Garden da sinanaba khusina krai Numit khuding gi nungthil phong ba English ki cover Infal Times ki editor Rinku Khumuksam ngarang numidang pung tararum tabu matam da labak thiba thodo ma da soktuna arubo fibum da Caesar Hospital laikanari All Manipur Working Journalists Union ki maikai dagi angam mating pangduna ma ki haksang gi fibum fagalak na ba honari Samata Saita Academy gi Tarerak Suba International Samata Award Conference da Manipur gi Tuan Balam da Tabak Toriba Mui Mapal Khangatuna National Award Piduna Ikai Khumna Kre Ngasi Nasiki Mahakabi Kalidas Kala Mandir da Fangtho Kiba Thorum Asida Art and Drama da Oinam Mangi Natural Dyeing and Painting Resource Work da Oinam Brojendro Education da Amom Maniram Journalism da Kanguzam Telheba Painting and Script da Kumantem Korohan Bayauri All Manipur Art and Culture Students Union Amak Sugi Taramangarak Suba Mopok Pulmun Thorum Jain Manipur Dance Academy de Pangtokre Thorumasida Jain Dance Academy ke Director L Opendro Sharma Manipur Nat Kanvalu ke President Gunachandra Sharma Masung Union ke President M Madhusundan Chu Surugaki Thorumasika Mari Lenana Ahal Oraba Oza Sin Khudol Piduna Ikai Khumab Utki
Lising ni tara nitui tara hundogi oina thadarpa Central Sector Scheme gi Cares Harvest Technology amasung Management gi makhada thadarpa Central Mamadi Promotion and Strengthening of Agricultural Mechanization through Trainings and Demonstration gi yamloba Central Longmi singda yondana kadagi official amana lana season kre haina Maoist Communist Party Manipur gi serolamana maral siri Lofasi gi Secretary Publicity and Propaganda Nolal Mite gi serolamana kadaloi sangna Longmi miam gi thadarpa Central lana season riba si Kazi karakter nate farm mechanization scheme gi makhada longmi singda yohanbam thokpa power tiller pump set amadi mai marong loknanaba khojukulai sing miamda advertisement ama fawa tawdana piningba mioi singda piraga yamloba senfam singju hene thokre laluba me kuntra mathoi fawa manungda mai leinaba singna ticket tuna longmi miamgi sel lana sizinariba masigi mathakta serak fangangadabani hairi Gangajal packaged drinking water na puthokpa singjum laije koba packaged drinking water ma kongpal kongkham lekha daleba and Pawal gi yumda launch tawkre tawmaduda SBI Imphal gi official amadi Gangajal gi proprietor Pawal susurga ki nongmada ising liter lising kungamari rom puthona ba pandam thamli haina pawanna phongdokhe Ya school kendra gi manung sana leriba Brahmapur nahabamda leriba takhel khong asi kabukang amadi atay amora kai kyana sizinaba yadaduna sahi kya lakibadu takhel khong mapal nupil lufna social workers thoksom setvertada haizirubada haraw na yabiraktuna numit kunnirom sangna sengdoktuna laikai myam ne singa si sizinaba yahanbagi dama thoksom setvertabu takhel khong mapal nupil lufna thagat pafongdroli hoji pawmartana tinbre amamuka lominase English ngani amada ngongkhai kanba ihouda mioi tar Nepal lekhidabu buning singduna mamang sahida amukoma sung UCM punduna degrade jun uprising integrity day sahi asi oinasu love ani asi punduna senglaba lifeland kerkupat pangthokani haina pawgi mifam pangthokre amukogi office ta pangthopa pawgi mifam atuda UCM gi president Wainaba Centrana tawmasi gi dama observation committee ama mak masana chairman oidun semle vice chairman amukogi president Dr. Y Mani Khumanne convener da amukogi General Secretary T Gandhi amadi ko convener oina UCM gi Secretary General Joy Konthojum Khale committee asigi makhada sub committee tarahundoi legini miam ge soba thorom pangthokadaba maramna selma sung port ki tengbang finance sub committee gi makhada miamdagi mateng nigini mipung khudimangna saruk yabaga loinana thoromasi mai pakna saruk yana ba khonabada mateng pangbiu haike Haiba observation asibu mai pakna pangthokpa ngamnebagi damakta koina miamdagi lawjaba mateng uina porki amadi semgi matam gi darkagi matung ina nijar ku matamda landa masigi pukshin tawraba nusijaraba donor singna lanabal laitana lomani sina sinjariba yana maruwa kharba numida sigi toromasi pangthokpa ngamjanaba honaba matamda achauba cooperation pibira kani habigi thajaba kugi nusijaraba donor singna thamjari amadi landa masida lebiriba mipung numida sigi haibadi jungi tangtaraga nipanda Amaramda amukogi president Y Mani Khumana Jun Taranipal ki thodosi leba kidamak kathokiba miyamna azoba para tambikiba ihowamani ihowasibu khenaba amadi manadaba leiba khudimak thadok minaduna miyam puna saruk yaminasi haike haugiba Jun 18 sinai to azoba lepasgi para miyam gi azoba para mai ko tambikiba Masih ekoi admak ekoi masih bahwa ekoi miang kita saja lagi. Semua ini ekoi tahu atau kayak ngasih ekoi tenari boundary ki problem makan miama ekoi tenari ngasih ekoi dah henna mapangkan ba miang ki movement nama internationalized atau apa movement ekoi sangat nama ada miam dan masih ki impression lagi ba wakalun se mindset se CBS gi parikhyada school khargi oja singna aranba thabak satharaga mahiroi sing mak wangna phanganbana parikya si meyamna thajaba watlalle haina MLA RK anana phongdokre ngasi maitram makha lekai ta pangthokpa handak pangthokiba class 10 12 amadi PhD phanglaba mahiroi sing opagi thoramda mahakna wafam asi phongdokibani Azad Club Maitram Makha Welfare Association amadi Maitram Makha Sakhatorang Nupil Lufna Pangtopa Tormaduda Pradhan Inaw amadi atay association gi maroiba mioi sing surwaki manamathum piba aduda Azad English School da tamba laikai asigi mairoi oinam
Rawatsan class 10 gi parikha da 14 position tarakpada mayam na ikai khumna utki loina first division da mark pangna fanglaba mahiroi singju mana matum piduna ikai khumna ki miyoi kyana lekai asidagi hena phaba mahiroi puthokpa ngamna na wafam phongdokna ki loina Rawatsan lekai asidik position holder oiba si singthaninga oi haiki MLA RK Ananda makata na phongdokhibada Manipur board amadi Kosem na loba parikha sing asidi section na pangthui adubu CBS gi parikha de Manipur da leriba school khari oja sing na aran mathabak sathaduna mairoi sungbu makwang na phangna na ba honabagi thajaba leriba si tokpa phai masina education da quality purok ngamroi haike Mainland India na awang nong pok lamdam gi miui singbu minei sethaba madi nupi angang singbu hantana yengbu matangda nomagi ba khanane nabagi thoroma mangase Kanchipur da leba Standard Robert Higher Secondary School da pangthokre Fight for Your Pride Delhi madi Joint Student Coordination Committee na sinduna pangthokpa khanane nabagi thoroma duda slide kaptuna mahiroi sing awareness peke Fight for Your Pride ki founder president Dr. Rahul na thoroma se North East ki student union singa khosam duna hantana yengba miyeng asi mayok nana ba honabani Lofasna Delhi da akan makongjang sangsinduna issue asi pukhan aba honagani amaromda status gi seltum matiksa daba tenal leba mahiri singbo poling thogat pa oina Ramvilas Prasad Scholarship Program hawlok lagani scholarship azi Suresh Prasad na maki lekhidraba apopugi mingda katkadabani haiki committee ki convener TS Premanandana asigumba racial discrimination asi sathrapu matamda awangno potlamnagi mui singna kari tawgani amadi section naba wafam ga phongdoke Rems ki media advisor na Paumi Singbu hantana yengba loina Manipur da leriba Paumi Sing larik laisu haitaba mayam ama punsilaga Rems ki pau mathongmaram khangdana phongbadagi sarang naba thoan bani haina phongdorkibo wafam amjugi standing committee gi mifamna kanna yaning da phongdokre union gi president Wangkhemsa samjaina phongdokibada Rems authority na iboyamabu media advisor famdagi lokthokadabani natrabadi Rems ki sakhotorang amadi kanagadaba pau amata media na phonglaroi Rems ki amot pa senja thumja sing paumi sing na tigetuna phongwada athingbalai roi haike Rems ki usi thoi ba thok break be thelo kole ba thoi bi rang thoi ma purma si akoi Manipur le ba khoi media community khoi business man si lari haitaba jab substantial oi ba le masa ta ba ma purma sina khunjil laga la i pau i badagi thupre na mana khoi paumi community si khoi ma purma si yam handra tha kan na nga adar masida akoi na tasi akoi amjugi akoi emergency meeting sina sen committee meeting sina dawri ba fi kai ma tamda ibama masahim se basama yana jenis oi meni amjugi member oi meni amjugi ma se akoi vice president oi meni adugumba khoi amjugi oi mi ambana khoi mana media advisor oi re hali dum sakona harau ra kana mana se di akoi media advisor khoi unsil laga na khoi omi committee ngang ba se akoi kadem toy ani khoi khoi lo re ti Ibayama akogi laithangba jana media advisor oi rims de hek leiri makai di akoi rims ki pau khogi development ki pau nu amata pong aduga rims di akogi masiri ki kai tharak ba akoi rims ki aran ba puran lana to ba corruption aduga to me pojem favorism mayam do akogi media akoi committee na kona hal to ba kana ko handle thogani karana hayo ko hal ko thogani Porapam Paukse ki Paumi ibom sana Rems ki media advisor na mangonda ngangkiba fazadaba wangang sing paudongke moi rimsa khen staff sing ade doctor sing nursing ade marine staff sing blood test thela protection to wa na progress to sang ne ga progress to ro tung da moi media ge section PRO tamul thang china smala angonda vet to thoga tare noi kam le taba me am punjila ga phum ge thok si thok phuni pot phuni na ai do pa adu chuma wai ma wai wa ta se tang ngai ta ba de ye na ko halam na so se kam ba Desamna sei khuding liaptan satharpa summer vacation free coaching kaksing da lusin kre coaching asida school mapan gi mahiroi sohum romna saru yakhi ISSLC exam da mai palak laba madi kaksing block ki manung da leba mahiroi sing manamatum pibi gi torma musu desamna pangthokani hairi Hairok Desam Unit Council Semkre L Memso Bibu President Romeo Kundrak Pambu Secretary General oina khankre haujima khata na sigi sanawi pau lobise Sanawi pau lobisi
Basal Nambul Mapalna ATVFA Thamoibunbu Maithiba Piduna Taratruk Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament ke quarter final sangkre Manipur Veteran Football Association gi meng makhada mamang thagi tang kumathoi gi team kungani thoina sarugaduna Imphal gi Mapal Kangjebungda satarikhiba Taratruk Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament ke ngasi ahanba ground gi Group C gi match ki sanakhibada Basal Nambul Mapalna ATVFA Thamoibunbu goal animada Maithiba Piki Basal gi goal sing adu as Budamadi as Ekasandrana Anisuba half ki contractor Subamadi Nipumapal Suba minute sanki ATVFA Thamoibangi Amatangarba goal adu Y Kamana Anisuba half ki control the Suba minute sanki Anisuba ground ki sanakibada RUVFA Lion Kavina Sirti Sandelbu goal Ohum Sunur Maitiba Pikre Lion Kavigi goal sing adu Ingosa Danibul Alex Siruna Marisuba Nipumatoi Suba Amadi Humbuso Mitasanke Tournament Sigi Ahanba quarter final match Thasi Tang Kungani Parge Nungtilpung Ama minute Kuntra Tabada FVWA Mapal Kangjebung Amadi Basan Nambul Mapalga Sanargani Anisuba grounda Nungtilpung Ohum Tabada Tapasa Malom Amadi Sadar Hills Kangpokpiga Sanargani United Muslim Organization Sinduna Yaripukta Leba Organization Asigi Ground Satarpa second cash prize Manipur Open Football Tournament Kimapu 4 Club NSIC Ningthonai Oikre Runners of na ARCKK Karang Fangre Nasilusin Gi Thorum Pangthopagaluna Parliamentary Secretary K Megasandra UMOG President MD Jalaluddin Social Worker MD Alam Azad Amadi Actor Sadanand Susuraki Tormaduda Alamazana Sanakonabagi Lamda Manipurna Malemda Mingset Purukli Adu Yaripok Maikaida Sport Movement Asi Faganabakan Batodang Lorgani Fondoki Masikidamak Pangwa Mateng Pangani Mafamaduda Lam Pirabadi Library Emma Sagani Habigaluna World Cup Mayasida Projector Amadi Screen Mateng Pangani Loktoki Parliamentary Secretary Megasandrana Sililang Livasingda Lupali Singtara Mateng Pibagaluna Sana Konaba Hibasi Punsigi Saru Amani Masina Taxikasi Lehanbada Natana Haksang Fali Amadi Nisadagi Laptop Hanmangami Sainis Singidi Sana Bahibasi Compulsory Oibuga Lunana Sarkana Fref Lowry Hibawa from Fongdoki Singh Zoshi number 22 Ngasinong magi oikiba ay ngasagi pau pizri ICAR lampelpati ki fangba pau gi matungina ngasigi khwaidigi saba degree Celsius kuntrama dasming ama khwaidigi ingba degree Celsius kunithoi nungsita yawbai singmanal gi sang ayukta sada marvutara hundoi nungchilden sada yangai taru nongju gi sang mari dasmik ahum mm ni loisilakpada ngasigi murui pau sing amuka na pizri Narendra Modi Bharat ki taramanga suba Prime Minister oina wasak lokre BJP na lusingba anoba sarkar ama lakpasida Manipurda ahongba kharadi uba phanglagani haina Dr. Singlal Maisnamna hairi amadi sakhangdaba singna samurauda miyoi ani nomaina kaplamle asigidi ISTV na pizapau matang sta lujire meng tabiruba singbu aroiboina khurumjani